Virtualna kolonoskopija je posebna vrsta CT pregleda gdje se uz pomoć specijalnog softvera generiraju 3D rekonstrukcije debelog crijeva i na taj način nastaju slike koje su vrlo slične slikama klasične kolonoskopije i odatle naziv virtualna kolonoskopija. Vrlo su jednostavne stvari. Ako se bolest otkrije u ranom stadiju, preživljenje je 90%, ako se bolest otkrije u kasnom stadiju, preživljenje je 10%. Dakle, rano otkrivanje i preventivni pregledi spašavaju život. Velika brzina, vrhunska rezolucija, udobnost i znatno niža doza zračenja ovu pretragu izdvaja od drugih takve vrste. Vodeća svjetska medicinska udruženja preporučuju preventivne preglede debelog crijeva počevši od 45. godine života i u svojim smjernicama stavljaju al pari te dvije metode, dakle bilo virtualnu kolonoskopiju, bilo klasičnu kolonoskopiju. Ako se radi o pacijentima koji u obiteljskoj anamnezi imaju karcinom kolona, onda je ta dob nešto niža, dakle preporučuju već od 40. godine života. Preporuka docenta Ćurića je da u slučaju urednog nalaza pretragu treba ponoviti svaki 5 godina. Osim promjena unutar debelog crijeva, MSCT kolonografija omogućuje analizu i ostalih organa u abdomenu i zdjelici, što je za pacijenta također važno.